loto. O se tasi mea na whaia. Ele ma whaia ia mea o na whaatea tea. E se ina mai i tatou. I le lofa o le atua. O loo ia pia piso Yesu. Lo tatou wale. Ia ele tua ni cha wafia fatalo fatu le swafa malu Yesu Kristo lo tanto ma foi lea mai ai basi ai na lua o te fatalo fatu ya auto le swafa malu Yesu Kristo pai ala lea un tua sinave mo tua o le me io ia lo sino foi fale le sabas fale tonu mo vai le pa mau pu ya tu sabal o sa fai ma sa mo la me o ia wa o yo le ai di ele ai foi se tau tai na te so na fa ngota sai ai o le pa io le tu le tai e tatou te paia e le taia sauni fio mai sumai tatou tapua i le tua i le taia ala fa pena la foto le suma ti akono o ia le la taina tatou sa dinga le taia ma fa la fa fatai Ya, mese parti di ele tua. Amen. Ya. O te roa ai patalo fatu i le suafa mamalo Yesu Kristo. O na fai o na tatou te sila fai ai i le leta ia fo. Amen. Praise the Lord. I le tue sauninga i se wapele ya aleko sio Junior Silva o te ofo alofa ma fatalo fatila sunga papelaina ma le falitua fa pea le mamalu le afia iona tulanga fa alupe ai maise a ina galua ua poto mai i le leitai au amene ia atatele yatu amata lia tatou se talo ya avere nei tula papena o na tapena no loto awa foi i lobi inga e ave luma le atua tatama no loto o le pisi na pia le atua i lo loto e tapena tu monga ia awa e tatu fatasi le leitai au o le leina le atua ma fa maoni le atua o le o fai na tatu fatasi amene ia le tula e tapena no loto la amatalia tatou se talo ia punau mai no wao na te taina o se talo ia waile atua no matou tama suafa manamalo Yesu Kristo o matou atu ia oile nei tai afo o na loa malofa maoni malofa tu noa ia te matou na whanau tama e ia o tama mele le siri lo e whaia pe ia te matou ia so i matou la tama se pa ia mai le tai au tama we sila pia tama no alofa malowa le o le mo foi na matou la pa i mai le tai au matou au ai pe matou la pa no le mana wa o tama o le po matou foi pa tasi tama le tula le te sauninga tama ia sio tama pa pe tai tama no fa ma o ni malowa le malowa no tama yo we sila pia foi tama ina whana me mamatou umana tolo le pale tama matata tolo pato tu tama te le no pai tu na foi na matou na pala tama o no lo fama o tama
ia le tula se temi ko ia bati le bi inga lo whanau, ia whapena na te tala mato loto ia te oitama, o le bi inga lava tama, ma te le awale I mato whaia te mea, I le wakaina whaitanga, te pe mato whaoa lo bi inga, ia whapena na ngā tia le whatau wa ala whanau, o le bi inga lava e bati ia te oitama, ia le tula whaatasi me longa na pa ia te matau la whanau, ia manuia I me ma te whaia, I le ala mai lo pelo ia si ke wiso ana langa whanau le tua. Amen, amen. Ia, ala o tua wale tai tai le tima na whainga wena, ta tai na me inga mo le tua, te pena no loto, ma ave no me inga mo le tua. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I want to tutu, ia e langa ati lo tua, ma ta ta ia me le ma le lopa le tua. Amen.
Ia matou whaia nene mea umatama I ia I utama. O lava ni matou whawa mi I matama. Ia matou whaia mane ola mamatama aba ia te utama. Ia te uma matou ola matama. Tayo whamaoni, tayo wala nei. Tama te whiawhia aga tau loa wala nei tama. Petai tama ele uma upu tale mole te le mala patai te tama e foi na bari ina na patai te tama e tai aule le tama te tonu pa tua te tala ma mo tolo pana mo o le no pide mo te tolo no te tasi tama mi ia tama ia le tama ka tasi me no pa ia te ma tolo pana le me aso ia manuia le te pai tama ia tama me le sisi lo e pai te mantalo pana. Thank you Father, thank you Jesus, thank you the Holy Spirit, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Baptai tama, baptai tama. Thank you Father, thank you Jesus. Bless you Lord, praise you Lord, thank you Lord tama. Thank you Father. Baptai pasamina tama ya sione ne tai tama. Hapitai tama I whamaona mana nei. E pule awa oi mea uma tama. E pule foi oi a te matoa whanau. Ma te pai lava ma te whingalo tama. Ai ma te pai a me te whingalo tama. Ma awa ma ta oi a te oi o tama. Haptai koe no te tai na tima na whanarena no te tai na no bi ina. Ia tape ati o le whaunga oi tama. Ta tono ne pale. Ia manuia o mai no whanau tono ne pale tama. Thank you Father, thank you Jesus. Thank you the Holy Spirit. Yes, makamalo Yesu Kristo leo mamato manumalo atama baptayo wanpero Yesu Kristo. Ya batasi mayo atama mato umala watasi ya meselo pena pena tutomo ne pale. Marpisi nisi ne uma fama via ya tena tora na ne mai foi. Ile suafa Yesu wala langa fana wale atua. Amen. In Jesus' name. Ya, kami sempat cepat berhubungan diri oleh Tuhan bicara. Dia perlu. Ya, oleh asuni fia yo martato ai. Pabelo por tu spaia chacho te oli mafia. Ya, la fa penao na fa suru kato por kalame. Ya, ala au tufu ya fioma ya tama papa. Tuitonga mato ile mbele ni suma. Ya wafu ina na molimau necha yao. Ya, lituamane ya nisi fuile tama ya sio wala farwa ya fafta. Ya, hapo maiko. Watu suma fenenga papeti akono apele mamalo mpaia mafiani yo aole tofine matua atao matua wa over fico scoco sam peto sio utolani mboya ile taitere la amuone biima Muone biinga malfatai le tuitama. Mako bioleta usama tele. Pemele upolitusi. I aulia le fitus. Ema tu. We reach a blessed age. Pakitalia tu. We reach a shotolani usio le fitus utasita usama. Ama se pati mole.
e celebrate ai o lama tamalia. Ringa sa alaba ia, ele glorify na tato se death. E glorify e tato o lama, leola. E na lofo leola. O lama tangoa i o lama se tomai. O fitu suta sineta o sama sio, fatai le atua. No whanau o ia i maola i fufu ia, i tutono na vai moso, vai mea, i le estates a inga o sio. E whapena o na matua o to ina le o sio, jo alfo sio, o ia le pai o ia o le pisinisi le o le upholstery trade, i tutono Samoa. O ia na amata ina halo le pisinisi mo kone, o le sio Silver and Sons upholstery limited, i tutono Samoa. O ia foi na training na to o tamaiti o mato aina. Leo mawa maina wenga yusina Australia Samoa na training ele tau kofia na tafa yoi he gifted it to mighty mato aina ale uma na o ale kama kiki ya sawe fenga wenga I au sio na kiki ya lo brother ese na ya tafa yoi o mai na tafa yoi o music Antono ina alofanya ala atua mato aina. Wayei se tamata o ya ile pula ala atua. Kama o e faile musika. Tamo o e faile musika. Ai ole tatalo. Yo umalo wola o ave lo vi ina ile atua. Ole life after ye pastor. Pastor I say morning o ole na atua sio. E fa umalo matoe o lama ina band. E ave na vi ina ile atua. Ava se paki no pastor. Tell you o converted pastor Warren sio ufanye sifatsa. Iona toe tau sama mungu. Ma ave lo mana me fa ile fa me alofa. Ile au nana molvi ino le atua. Ma ave ma leo na fa nana. Le te pese para lo fa ile. Eu e caso tutolo sa momi na mani ave na leo ran fana o te pese mori ali ia o le lo fana mato aima o le musika sio mama band mama voice mama talent ya ame se di inga man fa tai le tu e it's up to us if I'm Tai fo yo lote ba ai lena mo mua mai ala fioma ma ai o le pele le asio tai la wo fioma ma ai lo fa isi o uso o mai mai ama ele ora ko ai ma e fai ko la ko na ko ai ma fa lo sio e pa o ia fa ile fai ia o ma fa ile mai ale ya so uma o sio lo tama o chi le fesi junior alontina ia ele muipola le atau lisa tau la papa mai ai le tai io na o sisi le programa le lisi uma uso mtu amani mtu papime tele o nei fotama e so uma la sio le ya sio makua matama e tele na faltama no mawinga eso le tupo tavita e chiede francama so ya aproamo e chiede francama e lei e co chiede ai le la tua e ma meo o fel fammi uso un po' fatti mata mo fie per io non fa o siona o my Maris brothers ni vai na una e polisi St. Joseph e poco io si academic getting lei for un momento ai ina o atu alai na le mai sapagino le tama le o sami le fasa e mato con noi le vai na o fosso o atu su ai tamata ave con calake le o e fai a mundo o fa ile va con me sambo ole au siba e o entertain o entertain la e Tokyo Japan na tua tu le ya o masio I signed up on a contract with Kokarake Mausami.
ai oso ai sau fai o matua mani ole uma o mesejo le na waru e fai me o que mama awai que mama fai e ana le pau anu me o tama o tinalo fa no no na ai o mane a masio o kama fi o anu si o pena fai anu kama si o Japan ai a wenga i ko kana ke le mai si porque ele kama sama ole mane ora mo na tau ainga na mo mai fafu o tamalea na sawe lea o sange waso na ele ni mane ora fia pionere o ele na sawe lea ala tai o konga la ke tamalea o sange ma fi mai ke o kusika la Amerika o ka se fia o tama pela e o le ami pe a o sa o kusika tupe mo le ka la Amerika o le kongi na o sio that he was paid in American dollars. Our mai o tau tua mo wana le sio tono matou aina. O le tupe wa mai o na matua mo na grandparents mo na aina. Ia pese mea fia ina aso. A usika na Amerika wa e o le lamu. No, ina aso. O le ona lua o tau tua sio. E ese tau tua ka mai komo na ko aina. Na ilo i lea le o mbu. E lea ulu whane si o whasa katoliko. Ai whai mea i kukongo nuka whake manto. A whai mako keo ma whasa every year o fia tau sana. E o ono mato term. E kasi aka la aki la aoro mako sereni. A whai e mako kaurama mea u ma keo e whasa. E ka mai na vai mpora laki. O le foko ele sa o sio. E fia. A fai ai gose lao, pepo se lao, e le fa fiki kama. Ua fai ka urana sio i kukongo no ka fane a uma kua. Como katoliko. E le u fane fasa a o ka ukua. O ka ukua e no ka fane o ukua. E o e mea na koroko e fai. E fa soa. A e ma sio. Ia. Se la oe. Fia oi e le oi. E fai ma le mumu, fai ma le oko maonalo, fai ma le fia. O te fai mo ina se o toa nani e hisa cheerful giver. A te toa tu spaia whamai. Blessed is the cheerful giver. A leo mani a esio. E fai ma le loto fia ma le loto fia mu. E fai ala na ia vai. E o e fa la mato a ina i manono. Ele makai sio. Bo ma fa lupe uma Yesu wa fa uma naima. Ai a o kai me fa i mo fa mai se va ku se o kali. Se o kali ke ka ku ai ku ri. A o ma fa lupe ai le mu pora le a ka o sa ko kiki. E o la makai o ro ku fa. O makai o ya sa o ma grandmother ya. Ele ma o ya kama. Pai mai a ku se o kali. A ku se o a le ma fa makai e ona makai le le ya tawisa ai ma no lo a le ka kua sio ko como me ale aina fa sa moa fa ka e ka desia e le ma lo wa afu ka kua sio le ala o mu ya sio o mu fa na o ku fa para mi fa fa bua sio o ku na fa para mi fa bua ai fa la yo ma ya le ma o ka ku pe na no fu o na ngwema Nangagwema faini, nangagwema nangkaleni nameleli. Fawa ya maya lima, fawa ya maya kupe. Kukura mafare kumaka bua, kumaka ngofirme ya uma. Kwa hiyo wa lang fangao, fainagwema. Contribute na mafangao tono miala haina, miala ekalesia. Ya mafangao wanu leo lana sio, o Las Vegas, o Florida. O ina uru, o iso na lani neni tafari. Ai sawa ya mana pele fai poipo lani. O tene me o hamana, eu aya kuraka le goma. Esse é o leio que. O la kiki mau ya sio. Sawa sio na pele anga. Ele não vai no fantama le yene. Ala foi isso no fantama na rufo mai ni yaso. Amanuia lá vai também que uma alfana o sio o falecama uma
sio whakamanuia e la ko ngalelei kai ni muli o sio. O sio o longa muli e longa kai ni muli e longa conversion. Pastor Isaac Warren. O Pastor Isaac Warren may loa e sio ni vale spansa. O Pastor Isaac Warren may loa e sio ma kara longa muku. Praise the Lord. May loa e sio ka sama whaili e whaunga aia ma instruments. Praise the Lord. Ia Pastor Isaac Warren. So, praise the Lord. Pa'awawa i pera na rema Pastor. Pamanuia kurawa. Ia male e la e sia atoni. E umanele o lo sio. Ana whaife au amia. Aile uaina na kaukua. Ili mata whage le mato ainga. Sio Católico, e fai ale sawa sio. Every year, se me lava ina urumaro na soifua. O sio foi esta mata loto maulano ele yoka misa. He's very smart, very intelligent. O poco yoko angine, come kala kinga so oi na mupura. Neso ya mupura poco e. Kamai neka umumena pe kamai ile academic ya atome sa alotina anore au silda que ele trade professional medical trade no tio mani ele yoso fakasi no sio ele no sio mele kauli kalso sopo ele no sio não é se eu sou por isso eu confio. Porque ele não podia não o que me disse. Não o que caiu uma bacana de uma casa. O que me ama foi a cama. Nem a outra coisa que uma casa. É fácil eu não vi mais cama. Ele não podia não o que me ama. Eu não se cala. E aí você cala. Não olá na alcool. Esse é o novo falou com a minha. Ele vai confundir. Para pegar uma alcool que eu vejo a menina ele não foi. Olha aqui é o você já. Vamos embora. O cauli mano. Se eu como meu senhor ele não ao malau semena, que nada é eu cupe, ao que a rua é cofu coame, é moia, é a cofu o que filho pelo corofo, que nada é eu cupe, também não fala, que nada é eu cupe, que ela vai assim, mas a minha eu cupe lá, porque ela cofu pelo o corofo, pelo a capuia o comane no cofinho, é verdade o foi não via lá no caminho, não é igual foi confinha, igual leava a faca, igual calcula, como é carecia, como burro, neva bacai, neva gaina, neva louco, ele para o esse calcula assim, ele vai falar que ele não fala, ele fala não ia le tua não foi na balança, o mania a calcula louco, ele não falou como é. O Maria falou que eu tomar, ele não foi para mim. Assim eu não faço ideia, eu não falei a marca, ele se deu. A nossa senhora morreu, por ele falou, não falei com ela, falou, a marca, ele não foi de pico, ou grandparents. A senhora sabia, não foi ele, não foi a marca. Olha, ambiu leio kama ia. Eloa hapa imakua, eloa hapa ikufa fime, eloa kaukua ikomo lainga ifala velade, ele eloa kaukua ikomo le karesia. Ia fama muia le tua ya asio, God bless your departed soul. Kako feiva kasi salamu le mako elutina, ifeima mako wako. Le salamo luas futuro, e fai e mako roku mara meloka ikilo kina,
O Yehova olo leo moe olia. Me Mate ave a o me e pa mua o te taoto ai. Mate tai e ta o tafutafa mai tafere mu. Mate whafo sia mai o rama. Mate tai e ta o lea mi toni. Ona o lona swafu paia. Eu lawa na usa bani bani le ata le otu. O te efe kalapa se e lea. Awa o e tafa tasima. Laula aum lautu tuku whanaa whanwhana inaia. E te laula maina uma o e te vai e tea. E whakapamina o ulu sao. O tamu susua la oliku. E muni mai e tea o mana leima e mawa e sa umaro ora. O te whanofo e tada i loa e asa te lao. E mariwa sio ranka uruko ma. Nā o ka roko mā o mai o mako raiki, whainga o mako. E whamanuia le tua, rei mamalana sio. May God bless your departed soul. May you rest in peace. May you rest in peace. Agonizing heart of Jesus. Agonizing heart of Jesus. Have pity on the dying. Have pity on the dead. Yesu e whamanaro maisha to manisi. Whamanaro mato o sala e mato uma. Taitaia mamosio e manuia o renano. Maise te soso ni mai e manaro pita sili popo matia. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us, and have mercy on the departed soul of my dear brother, Alefosio Junior Silva. Manuia oi pastor, Manuia Tiakono, Manuia Whanauosio, Manuia Whanau, Whao Peto, Tautua, Tauandu Lena, Torofa. Awane I whamataina o whawaiwai. Manuia le whalapo puton. Te loa oe asona mua. E le kaulia le makukua ai asona mua e kikia. A sausira makua na olama ke ua fumana au. Manana, ai ape masa se fuka ala mo mani. O ka se fia. O le whasa mua mo iana koe fo i e sa mua. Your presence is enough. Remember, the appreciation of Roto. Olo yai lava I le sauringa, olo yai fo ia nafi, potalatua nafi, tasi fa mafan fana osio. Walava matotoele si fama le. Ele mi tupe, ele mi oa, ele mi palpala malo, a olo sau lo tino lo mama I lo lofa. Mai lava le somo bona e fa lo mo ai mo to sia ia. Po vai fo vai asias. Fa manuia le tua ia. Your presence is enough. Your body and soul just being present. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Wamafana me ainga ona o uto wa mai. Faftaitele, famanuia le tua ia oto. Swako Yesu Kristo. Amen.
loia. Não deu para negócio hoje assim. Ya. Katakanlah pula saya kuat sampai lagi siapa berada di sini sekarang dia. Insan, saya nak kofre bukan. Kalau ikut wah dia masuk apa? Ada yang kofre. Kalau orang buat angkat foto, satu dong dia berapa? Posisi, kalau saya mak, nah dia mau ina dokter ni. Malam kalau dia katakan, itu, ya kelihatan apa ini lah aku makan. Ayam masak apa? Ayam mak. Nah, kue mana lagi? Kue berapa macam? Ayam siapa serbu. Ayam sih kayaknya masak sasa. Ayam masak sasa. Ya, orang lain saya tak sangka. Ini sama. Aí eu mostrava que ao chamar que tinha mostrado o faço que pode ser vai tá olha bem não já já sabe na ainda aku penting yang mau telefon bisa ini mau apa kau bayar siu ya mau bersangat mau sabe na ia nak apa ya that's masalah. For me, you are my sister. Good. Kau nak awal, oleh untuk kita, dia buat faidan di forum Malaysia. Ini sampai dalam sakama, dalam forum. Ini kau sisi itu masih ada. Ada mungkin ada dalam forum. Kau lama kau sama. Eu fui assim, o senhor tem uma sucura de cartão franco. Lá, o qual é o senhor? Tem uma sucura. O senhor tomou a torita. Lá, uma sucura. Ya, pernah ada saya suka. Eu langsung ia, masa tengah langsung rumah. Langsung berfashion. Tamu foi siapa ni? Jadi dua orang ni baik kau jadi konsentrasi rumah. Pela baba bela no sapega no momento chocari canta sapega sobre uma lufa la sombra de chele uma folha lufa foi ya na baina na koyore olha lá na chute yo ya abre de pomia na te essa cara sabe go mamãe achou foi aí vai aí olima Ano telefon, mais sila ko. Kuan dia kakak bertanya ayo pak, tahu ayo macam siapa sekarang tu. Nakakak sakasi mori, masa tawa ada umita. Dia berkata lawan mereka pelukis. Dia kuan semua dia tahu, dia lawan sulfur macam aku yang nak kau. Dia kemul bawa kuaya. Que eu vou mamar a chegar do chão. Ele vai não. Tem que chamar possível. Tem uma raba, aquele alguém que é o professor. Acho que não sai da tocar e tá cara por lá conversar, não. Vai hoje na coisa. Isso tem nada. Eu vou falar o poder. So, vou, Aku roket. Dan ini sampai lah anusia dia polisi suka yo. Awan dia boleh guna masa sekaya siaman kalau mai tahu. Kalau rumah ini ya suka berdoa terus. Tak perlu baku lagi ikut kecil. Ya siapa yang salah tak ya. Altuala. Tak ya siapa yang ya, tangan dua, kalau sisi lah kalau papa tahu, ni mawalu kalau makuan kalau tak kasih bagi bersama masih usah. Ya, boleh kita sampai jadi lah kita dua, boleh buat foto yang
doesn't matter which country you come from. We all one in Jesus Christ. It is a great honor to welcome you all to celebrate the wonderful life of my dear brother Seal. I want to share stories, laughter, and memories of a truly special brother. Thank you for joining us today to celebrate Seal's life and legacy. Chakre chu la ta chu fa ko chonga ni kasi dia ko ai ni fa chawa chu la ya chu ta la chu de ma lo fia. Lo ingoa o sami silva. Wao na fitu mai fananga chama. O usoria o mariu. Ano choru mai e fananga chama. Wacho le motu pala awa swafa magu maswafa tawa aima na swafa ina ai lo befa tawa ile swafa tawa ili mai lo tufaka ila aima shewe na pele usafi na sakapito. Nare swafa tawa basa. Usia wai na pele sa une i vai musu. Utu fai e moa matua ia une. Maruna mamari. Neye o nifa tawa atu la iatu i ruma i utu mangu marafia i nitaya. Oevi inga e fo i le atua. Leila masetas ni papenao sili ko le no faia o mar. Ayo le aba tele mo tuna ya tuai le nita ya. Turona ma le mofo aswa fai le nita ya. Na fio poto tupu mai e o papenao tato fantasim tato sina fai man rio ya tuba le nita ya. Ora le to e o se tawa ni fatawa. Ayo te mua iyo fu alo fa tala fatu i sumo te tako sa nima. O suma pasta no fatua, a se no fu alo ma ave se o le kalesia. No fu suafa a meso na ima marua a meso fa na pele o fa pena no kitia de ao po isa. Ai jono o matu nisio o mataua mai se to filho tua ya tau papa e se le uso ya pola. Ele tele fosu suida show suida shi ta koma. Ela to si na baenga o mau o telefone o mau I visi o mea e ai o mata I ma mafutana ma isore ya sio. Ai o telefone o mau o to mai baenga. I mea sa o mau hina ma ai o mata e ma mafutana ma isore ya sio. O aso yo. A ora titia o ma I Marisi Mary's Primary School. O te fefe tele o te mai la usore, o na o usore. Ai I malanga tu I mele malanga soro tu mai isia tu o la rangi a wafo le tārini. O le tama sa tu mama, e hoa whaia fusipa. E tai I hoi sio e le pāwana sio se mea pāpala. A mai sio e ia ame. E o whae tu uto, Papalasa to roll with that.
ita tama pasia fa turi au pe portale ele mana wa o se se me fa tu mama wa o se ai pe tsa me o tu ese o se uso foi o to fa ele na o ya na pe ti fa o ko se le o si o se tama ya o fa tele ma au fole me o se e tā roa mea se kā tūta maa o sio, o ngā tārio ale o sio. Eo tā tōku whoia, kai pene whoia mā tūta maa, tā maa leo sio, o ngā e tēne pāsoa mai o tā maa e tāre leo sio nei. I o malanga me nā leo sio wāku malanga i vesa tā roa whoia tō whine a tō papana i sio no koe. E ala so tūma o mena kā o mami maris. Sa wafa me mata tama sa umi o era ya mi o to mi era de mata tama pa se uso le ya jani ati malanga ya o to nada sa o boi ma wina yo o sui lifestyle o sti ma fe o ya ti o ya wa ya fa ma tu wa yo so tu fi ma tu ya ta papa ma yo na sama tuna whamau tua e kona se usura ia tjale ia hoa. Hau lei fwoi nare usura ia sio. Le se fwoi una pāhama se rātaki ia hoa. O nā asa wai e. I le sui o rano sio. Le usura e. O fwoi ngale o le winga la tala o mawemo ai e o tamau tawalu me wano hei bera. Wow. O tamu fia tamari ya o tamu fia tamari kawani o whakapura ni mana whansu ka heti. O tamu fia tere o na ho, e whai ho tere uso nei. O tōna malanga mai la ma le uso nei a tere nei. Whai mai fia le uso mai o i malanga i tami loa. O alanga sa ue romu kua pere e au sinima. All of us in the swing of the news. Ele tama ali o no famaru, ele no final esse ya se ora tisi ma tama ma uso me na tua ya sio. Jadi yang sama fia pun apa malusi, macam nama orang itu semua. Jadi orang yang tu ya, orang rumah tu kemalu prefer fuel orang dia lain. Orang mana sio jadi nak fuel bayar. Teresa, vole tu Márcio, vole ela não foi já o Tuesio, e tu a saúde foi Sio, ele não se puxava não vai foi. Mas só eu foi muito uma buena não forçava. Lembra uma coisa uma coisa assim que não só que lembra que tá tudo lá no futuro. A saúde não se ele se puxava não foi. Essa eu acho que ele não. Kalau siapa pikir rumah, five atau spot, bawa lah aro, ayo lah apa nasi? Jadi mesti mana five? Ayo five siapa? Itu yang masih second of five, situ baru berapa? Ya macam ini polisi so secara macam apa boleh yang cuya lagi? Ya biar nak cuya ini orang zaman, ni usah Hau ki mo re chama ese take malanga. Esa re ya ko. Foi fa ngalo ma vi ma fa ngalo ma. Esa foi uska. Eres kala maria na sa miso pala ng Australia. Yung ba na uso de yasi ma keo kay ang tawag sa yung musika ma. Entendeu? Glória a Deus. Então, filha, o suíno é o
Ahora no eu sou. Ahora eu mais tchau eu sou bem. Isso que eu vou falar na minha filha aí. Você está mais tchau, você está ali no hotel. Você está no hotel e eu amo. Eu vou comigo. Eu sou bem. E a criança eu tenho que estar com a sua filha aí. Eu vou falar mais sobre isso. Uma certa etapa, o senhor era um chefe, mas assim,
Saya orang aku dia mau asal ini tahu ni mas. Dia manusia ni aku. Dia orang dia tak nak faham dia sendiri. Kalau nama faham dia, dia aku faham. Ini kau pergi dengan kursi faham apa itu kursi masih. Awak kita kalau kita kalau nak kau faham lah. Aku orang ambil kau. Boleh ambil tak dia? Masa orang siapa kamar yang apa orang? Mungkin dia orang. Ada orang yang mahasiswa. Foto film yang apa itu? Apa sih? Mesti kalau orang foto film yang bahaya, ini apa? Berapa lama mungkin sah? Kalau siapa ni? Dia orang apa yang ni? Ada orang foto dia tu. Orang kamu. Ya, orang aku falei dia tu. Aku naik ke rumah. Boleh dia punya nak kalau portfolio ni kan dia akan biasa kas. Orang boleh apa mana apa yang dia tu. Aku memang ni memang orang lah. Itu hak kita tak boleh. Ai, macam mana? Orang apa yang orang dia nak buat dia. Mesti orang ni sekali. Orang pun kenal. Orang baik. Kalau sudah berapa orang orang ni. Kami pun ada orang akan berbuat. Ya, masalah apa yang salah tu ini? Tak orang ini orang lagi dah orang ini apa dia? Tapi orang kalau dia mai dengan apa boleh, orang baru tak apa boleh sih. Ini apa dia pakai konsolor dia sih. Pagi sore itu masuk ke mana? Ya bermana? Kosio kau, bisa berfikir kosio apa ini? Saya malah ini payah orang lah. Eu tinha o feu olhar e não tinha. Cuma malu. Feu olhar e não malu. Olha lu pensar tu e macam yo. Olha tu yo. O solo le fue a solo ahora, ¿verdad? Olha chao foi belo ele mano. Orang macam cuci cari di rumah orang kelpo, orang apa cara? Orang manifestasi hari selalu, orang cari dosa ya orang macam. Ibu pun hasil orang ini cara yang macam manusia ini dia berfaham malu. Dia cerita sih, macam orang biar orang. Kita cuba kedua ini dalam lima level life apa? Kita cuba mungkin rumah saya mungkin ada cuba kita cuba kedua itu cuba. Ya kalau saya bermahu cuba ini cuba, mungkin ada cuba via in Jesus name. Amen. Iya, kami sempat sini dan semua mungkin orang yang kumpulkan, boleh mau mulia ya, dia fiona kau ni, aku kumpul bayu, kau bayu udah tadi, ya bis, dan orang fakam aku bis, iya, sabis, kau fakam orang boleh mau dia ngalak aku, because saya ini pas kalau habis, iya. Yesus semua ini jadi. Saya sempat sini. Ya kira 2 minggu ke atas. Ya, masih na pagkukulitin kaya kuwari kanalo rin bau
Sinabi ko uwi ako kalau aku syukur sama dia, I'm so far. Ya, singa popo lang kamu mau. Mufanga fui makoiga. Saya mesti bisa soal aku ini aku. Amma oke pulau kamu bukan ada fakta berkembang. Saya fai soal orang kamera oke orang tahu. Kita kira oke. Oke nggak ada. Koi nggak boleh oke. Kau kita apa bisa kalian ke ada normal bisa berfina kita oke dah boleh kalau sorry oke soal boleh fix dia boleh ke oke kan lo kau buat apa ya ada orang yang soal kau ingat dia mau kira kiki kira mana bawa kini mereka kakak bawa fakta oke ya apa bokas si bawa pulang ke pulau bawa ya bawa lalu introduce sama yang siapa ya bawa sufi tu lihat sama jago mama futsal sama ini ya siapa tu c'est William Paris sur Silva. O valo Leon Tausan, o Luna Boale, o Angelo, o Michael Angelo sur Silva. Ya, kalau baru dia lah kalau kesal, Julian, Effie sur Silva. Ya, my one and only pineapple, ya, Noah Sua. Ya, kalau sina, kami pun sudah sembuh bau, sampai Sua, amin. Dia le tuan de chaya. Ke lole e ida mo moare. O mo lo ke o kilo. E ngai best friend da sio e sa fa e me lo. Lera la batu da mo. Ai 5,000 ke tata. Ai male luara. Lera la mala o tu de chamaya full fair. Sumayo manon ni tumul best friend na ko ito. Praise God. Ili ko yesi siya ako. Pawala na ng mga kapinaw ng ulit mga way for ili tuma. Ang sipat si Lila tuma.
para tele para fatu inaru PS sumai tomatai afa multi vendors sumai feo no numero suyo kato au fai musika ana mulna na apa te kila Kita boleh belum ide, sak dan yuk, kalau boleh masuk hari, benar tu memanting ia boleh sampai dia kalau isu usuma cuma tak. Semua terkait dengan apa yang dilakukan di sini, harus isi ada dua, yang jenis dan oleh dua dan mati musika, isi dan pula bayi, apa isi itu nak buat musika, isi semua orang tua, nak kita mahu musik. Kita itu kan musik tersenang. Itu sulit, itu dua itu. Bisa terlalu mau itu lihat dulu. Kita bisa berkata dia, musik dia. Kalau mahu musik maka tu mati. Tua tu kalau mah macam ini, faham dia nama. Musik itu yang itu sen. Yang beliau macam yang mau kuning sampai bantu sampai itu sangat mati ya sama mati ya forward le kepada bayar masih dia kita dia punya mau siu itu sekarang naik itu kilo apa bila apa tu mau ya masih dia berapa dia amal loya Nah, coba semua ini nak bawa untuk musik tu, telefon, nama pen, apa nama sih? Dia apa jadi? Buli yasi, buli berfahari di rumah, kita berfahari ke aktor, kita yasi kau, nak kita, kita itu lagi, kita di musik di masa ini kita beri, itu asyik, mesti ada dia. Terus dia yang diberi dia nak harus mesti kedua waktu pasal dia membayar dia untuk itu waktu itu kita sini nak keluar dari Indonesia itu waktu itu siapa yang dia siap waktu itu kita sesuai kata ya waktu siap. Kalau kita nak mesti mahu kan asal sih itu deh, kita perlu stasi berjauh, itu mungkin berjauh. So, ini adalah mesti install, orang orang nak mesti, kalau satu sana yang perlu, kalau macam mesti, macam apa mesti, kita ni ni perlu, kita mesti awak juga. Insya-Allah ya. Pakai video cuma bahasa Mesir. 5 kompetisi Mesir tapi kalau kita dia sih ada kenal sama Mesir. Mesir itu pakai ambil Mesir. Wah, itu sama itu. Balas semua apa yang mendunia mengenal Mesir, waktu yang luar.
ya amata mun ma papel kami itu malu malu tol no mana sama ile cemetery ile tu mau pelotan otulolo rumah di pagi bele tafau anu tu mesti tafau tu mama kau melu tu mesti bersih lu cuma kenapa Faitan wajah mata yang turun cuma ya Faitan wajah mata yang macam apa lagi sih kemudian macam mata lebih yang itu faitan waktu ia tanya itu mau ni faitan kalau faitan mau il mafta manusia tafau mafatan dan dia terlalu macam-macam ni mesti buat yang jatuhlah ilmu sama fa'i di Malaysia usulnya ausio perkataan fa'i pollination perkataan shows between titele yang tahu shows between titele for pollination shows dia dalam yang tua show taban man show tihat Tanya siwa, show siwa. Umala ta, umay umala o sisipa fai, umay kalapula na siyatan. Mela na naya na mata-mata. Ele tengi tuwaya o mga Amerika. Eta wale summer break. Tuititia to mga sinaw. Ufali break na lao. Tama matay na o mga umala na ni Amerika. Umita fauna what? Yeah, I'm going to 2-hour show, a pollination show. But I'm going to do 15. Umela wali fai during the day. A surf. Yeah, fapea uye lo samo surf. Fapea paunta lo masamo ale o fusu o pi. Ale o pi o sisi. Ya ora tunawa. A surf na holi ruhata. Itino le leita mata. Sio le stamata ole mata ole. E foi na sua felicidade. A hora da origem foi uma ilha e a isso ia ter na origem. Por uma leva tudo muito em pana, mas não é ali. Eu me fauna. E lá se associou com o time na Malaysia, da Malaysia. O fer família lá origem foi na toa. Na rua a pe fa penasa o imantano. Fai olha se está na fapea. Eu mau atuile, mau atu fino tu sio. Fapea sio le yango afasa. Ai uma nem soi fora isso. Ia mo ia fai mal, ale o osila na taura. Eu vejo no sal e tono. Ele cai assim, não tá boa e mole na rua na tua. Eu vim lá no neto, e tá tudo bem no é o feio música. Ia o telor, tu te poto eu. Fai tua e auto, poto eu, poto eu. Eu ia sabe fia de lá. A tela boa, ele foi o ano no fia. Na ia, eu ia ao se tu. Ia, você tá na tua nacional popuna. Ia, só que isso. Valeu. Maloka taifa tulu watu Pascal. Ia mesi fule pa ia wa afia mauta nei. Astar pupu la pupu matuta. Mate pitawi koleva na ulo sio ta fai. Matua mausio. Ai mako kaka para walia o liva ke ngali o maua o skama chio le mo mali matafa. Dios estamos via Dios. Makakara kimi nga na pulo musio ka fao kia mako umana kaka. Pakiasi, kuna lo makuwa le mo yeshi, musio. Kung sulima kausa. Kung sulima nga kausa musio. Ay pako algos puro dua, ay gusto puro kausa. Ufa master la osi. Master oy makuwa le wali la kamenga sio. Le master oliva. Kaka oliva kumbai oliva. Master sio.
Fakuwe asio balik ngadi lah mas. Dia orang ai kamali langka empuar leio kasi. Oleh pinya lokal, lewa usul merang fanga, pengalo, di follow mereka oleh perkalinya ku fasol, umangai, aku bilang fanga, kilo kuwa ku foi isi kapa ki fanga ul vaengale, musika, afkaya sioi, dei ku vaengale. O ifoi, o kamaka foi le, mo banhei si chacho ki le ra ba ki kala. Asimo mai sio ya ke. Mai ka mo e pe ko mo so fa mo sa wa ko mai ko sa wa ni kuma. Mai le po ki kala ko mo ro ni. Eu ka yuso. Você filama le sa matu fasoa no sio mo fumi fe ai mga isi po kama ya mai se po ile mo fai I langi po la ma chio ma vea ye mana isi tama ma chua o le ala o ke loa o si o ala ma ko master yo mo master o le loa po yo master o master ye le ko le le sa ai fa kaya si o ma si ya ma ko musika ya mi se po fa na ye mo ni si uso a música lá que eu mãe ia uso ia pero essa mão ali fa feminine ia farfato ia ka pouco foi ka kifio que era ka varia ka kifio ele mocio ia ka kalo molanga no suka kus kalo le ia so ka kalo mocio ia fa foi lo oli la mas taria mundial Mira sumale, kafe manga ya kafe foi kafe ngi mira fio ka poco mira malanga uso ya sio ka ko filo espejo iluno ile mo fa ku mau ka ke fa ya fa tai Tono sono da una solo alla fai musica pero ya leo fai musica ma to o fai musica samo non si da una strana ya per questo non ti fa tanto so viene al ya ma to scala a tomaio a finale supaya cule nama orang sesuatu lah kau yang terima di ya awal ya nama orang mendia nama usul sesuatu satu film ekstrim nak apa yang dia Habis sempat si bini cuan tak cuan dia le di ese macam ofir fal tufoi di mole mau ale uso e mese foi a sio e mese foi a no mai di ia le tu pero na tato mole mau foi ana po ele family service sio Macam ofia muli mau. Ayo muli mau sini orang tahu orang tak tahu lagi. Oleh beliau bertutur manu malu ke Yesus Yesus. Oh iya oleh Allah manfaat boleh oleh tak tahu ni. Beliau boleh tu si. Jesus is the beginning of our faith and the finishes of our faith. Dia ni tua. Alafu penao na pachao watu na fio kwa ia tua. Ito pachao winga ina usahari na oe ma.
Taua le mo lo. Ole tamat tio. Ro fa ina ki foro ma tama. There's no doubt. Wo ma kusilo mai mo kusilo. Ai sia. Kali e sio Yesu e mari fa ole mo. Eu ia so kuni muni. Ai le to mana bartoina. Aula kuat. Kan siwa mai. Mai pastor, I'm ready. O kafia. O akan dele pume kafia. Ole choice mo mama mai le. Ao ka tete fia rota mata. Eke lor ke ni kia mo. Alela foi tau te tu se Roma. Se fulu foi o pois fu marto. Fa foma no foi tawina. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Dr. Faisal, Romans 10 verse 13. For whoever Lomowinga Elena of Awivala for you. Elena of Akai Bala Swafo, Yesu Keriso. Whosoever. Any whosoever in this house this morning. Kalau belum awal, aku umma. Belum boleh tua. For whoever calls on the name of the Lord Jesus Christ. Elo puta, elo mageta, Jesus, the Son of the Living God. That is the name. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ, He is the Lord of Lords and the King of Kings. Tu chama luego su moleono foi por aí você falar também todo mundo. Acts 16 verse 29 to 32. A moça que susunod sungai le faikan. Tahu orang kata orang firman payah tu Aisyah, dia orang lupa ni. Then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Lomowinga oe malongai a toa pea vala au le suafo Yesu Keriso. O le tanga le tomo le tusi o manduenga. Ela e so swati me le mana le mama pari. Dear Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, I stand before you, Lord, and for all this witness this morning. Father, it's not by might nor by power, but by your Spirit, says the Lord. Open the eyes of our understanding. Tatala mato roto mentayao. Ye mato fanu mola upu ye pau e vea mato roto ele. E pau ye fato la upu ye tupu mato wola. Ele mata ye tupu a ye fua matu malfua ye. E vi ai no e Keriso Yesu. Father, we love you and I glorify you. In Jesus' name. Amen. What is happening now? They don't come up face Alpha Penal na Tonia, Paulo Masina Tono Fapui. Over the Talalea Keriso Yesu, they were preaching the gospel. Tala ina uso, the Talalea Yesu Keriso, Alpha Penal na Fitoki ina ue tutomo Fapui. Ele makala ko mi Fapui, ai sai ina o. We vai se te fa pela uma le fio po ia le tua e abelo pa. Still the same today. Taka male ina to tele Asia. Le tala le Yesu Keriso. Olela ia ile leo lo fa pena na. Ba ai no bali ia.
A esa malapata mo na o te mai tau ka pele tau. Even though in the midst of the storm le ia Paulo masina, but they pray in the prison. Tatalo tamai ke tumo perpui ma vivi ile tu. Fai mai ona lulu wina la ia lea. Fale pui lulu moia. O fesini. O lulu mi mafui eso pakalo. Lo wina ka o beta to talo, le ka kuno kalo par mo ni na ko fiki mai. Tatalo tama e tatalo mai le fato tua, lulu wina ile. Farpui. E tele ne fia lulu o la. Ai pangale e paseke foi kolorama. E tele ne fia lulu e so o la no fai fa la e te oi ma. Ai que no, there's something standing in the way o e ma le tua. O lo yesa na sala o fa pegama fia e fai. Somalia le la sala e fa mele o fa boa e Somalia niu lo winga e kau yo ka pa rasa. Fai mai o matava fal pui ile story le. E o e me asa fa pena na sai ti ai Paulo masina o esse. Ele filho vai mal eu vai se tudo. Ele filho vai mal eu lima. Fale a what? Even though you are walking on the earth, lu mare no with enemy. Ale ku fale a pa sai. Only Jesus Christ, He is the only one can set you free. And the Bible says, whom the Son set free is free indeed. Oleh macam usia lah cara dia. Oleh leo dia, oleh radio dia aku leo lah. Aisyah, olah mama aku bersusu apa? Au sau que vem cá mais para pegar na faida dele olha por ele lá, é para algo vai para o outro tudo para pui, mas se lá awa, remote, por isso ia lagi, boleh bawa fakir dari bermain, praise God. Lihat Allah berkamal ya. Then if I tell you to read the verse there, 33. And he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? When I want you to get away, for my Paulo sila, lasa kay faya o Paulo ni ona fa. Lasa kay sifte o Paulo. E kinol kami Paulo sila faya. In the verse 34, so they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Lumawin Allah akan kumuha niya kama. Yung na ko, ruwa na fana. Ay na naluwa wo may masan. Uli fa ko ko yung na siyo. Ula na fana. Ini sitenye nama si masa ni nama Cina. Padi ia le tua. Ini orang tu ini ada. Lalu saya apa itu ini? Amat cakap kalau orang siok because lalu kalau rumah kita faham it's not the beginning, but the ending kalau orang tu. Lelai kita kalau boleh tu faham oleh tu mau oleh faham baru. Orang kalah ngai orang. Ini oleh orang faham lain. Elok ko ang alok. Brothers and sisters, understand kita ukuran ni. Elok ko ang alok yasa, fusilo fero pero era ko no ba ka no ga no. Ba. Ale kende ko ko confessa. Loku le sa, aso mafua ka ula soba, isi afe malor. Elok si kinsiya ko namin. Oleh kerja tu,
O le kamaka ua liliu ngā koa ale o langa. Wa iai le suia inga le o langa. I oe ua au sa moa ni tanga ni le. Whemei ko inga lai ngofo amu, ia la lai ngofo le amu, a lai mea ngofo kumuru. Uso mto whawhine nei tae au, o ke le maa e ka o pia oe le tala le nei a ke riso Yesu. E pule la oe. Pe te taktonu le upo le kua. Pe le hea, bawanga me pule tata. E le ka o le kua fosi oe. He is a gentleman. Au mai ngai ele free will. You choose, and I choose. Au mai ngalo, there's two kingdoms. O le malo le tua. Ma le malo ki a po. A e fili Yesu e o e oe ola lo polua. Ola lo fanga, ola lo kisi. Ola lo manuema, ola lo me kango yo lima. Para e fili sa kangi mala mai, mala na fenga malo. O le kau kuma tana te fili se oni le pati ni. But brothers and sisters, o ko inga le o sio loa whakua ia Yesu Keriso ele i koe turn back sio i le lua kausanga mama asinga mamaku whafsaka ia makuinga lang kala pasta o le lamaka o le laki whaku bia le risi ki kala le kano mo le bro ke lo e ui wa i tino koe ele sawa sio ko foka ave sa al kale ni ele o ye na le tato o la me fa ko mia le to ya o fa fo ile o le because o me a uma mai tato o me na mo le ni ele ka ko me o lo ka sa le na ko ka ko mai uma nothing and you gonna go nothing. Pe au no kusoki. Malo kufu au. Without Christ, you're nothing. And we are nothing. Papa ayo leoki au uma makalia Yesu. Oka se makamofie, mai fa so suma fa ferena. Oka poko e ola ko e poko e. O fesiti. O ele sa ka poko ke oki. Que non to ina nela. Me como le ka o puto ya o mama kalia le ni e ver mali fa ola o furo ka le ke di ele tua fa mo bia le tua fa o le kala sio le ke kalia Yesu mai pasta ka kalo mo la fa ka kalo mo ai ga ya fa ai ga ya to fa ka alma le mama le tua fa di winga ka ele kele se pico de un so fai me fa le talo tamale uma sio de ia sa fa de kumbolo la e moia o au istamaka e so era ka background ko kele fa de ku para que ninga ave lo bola mole tua o que ali o mar que no lápis fa mai paulo ina o mawa que riso volta outra de o le luni mako kako o lo ola ma le ocho e tatou e kurele ko ye ni ye famela na mutu le cha ya le tuso lo ma for whoever calls on the name of the Lord shall be saved e no le loko ke se lo e ke lo ko fie kausana ale ye su lo ola ma stude ele levou a manta babaima, isso não feio, ele colocou caua. Vai o lava que com faol nem não le tua. Ao meu uma que com o lama o som tu fafine, mas se fanau malaima, o la moreni. Quando o governo tomaya sio la fanau, fa mambira tu ya tu. Lá na tala fa malusi dele. Lunga moe man ko inga ala ka fatu tua le ma
Ko e whai le kakalo o whaolakanga i le ngāwa i aso, anu sio. O le whesini mai lega o whai anga pō. It's the same question o kātou uma. Are you ready? Where ready? A whea le maliuma le oti oe ma, i risi lima mi ukere loe kākou, o le whesini mai kāpena. O walo ako pa o kendo i usina. Ma usukania ngai ka pena la uku. Ka pena mea kiko ai ale e whaale mama. O e mo i ale e uso. The real person is inside. Not the person outside. O le person outside e anu laulo le 6 feet on the ground. Pala loa. But the real person is the inner man. Your inner spirit. You're ready na kamama because that's eternal. If I'm about, kapeka na kamama way yos. If you accept Christ as your Lord and Savior, kusilo mo kusilo. Get enter ko malo le tua. Without Christ, God will fire. Nefe enter out at the o le upunga le kua ki le kufu i mo wai koe le wa. Le ufi a ai le ukilo nisi. O mawhawha ma isi si kua umila uma lawi te awia. E ke ronde sini tau o le upo le tua, you will remember this day. And the Bible says we're gonna stand one by one in front of God Almighty and you give account. Ai oti paole me muli a oe mau tatua inga o manuema. Manuema lelei, manuema leanga. Manuema lelei, manuema di ele tua o e ona o fonga lelei. Manuema leanga, manuema su e au di inga. E fa au i mai na o leafa. O le winga manuema ia mo mo lo tomi. So tua mai marue ko le kua mamu mai ora. Ave ko lo malusi. Ave ko lo poto lo tamai le vi ia Yesu i de o ki fai. Ya visi ka tivi le tu. Ele ai le tua le tamai asio. Joe o lama ma joe tau sama a set in order ai no ko inga ne. Aya oi. O ma in order lo mai. O in order o lo ko ro ma lo faka. Au ko le uchi o e ka pena o ka ma. Ko ma le mo le mai lima. Fa singo lo faka ma le. Au ki ka ka o ngai le fa ma lo le tua ma sa ka o ma. La fala alfa saika umalabis. Pemelu boleh cuma oleh faleangan umar malu ke faleangan makanya. And I used to be there. Wa oleh muli mawuna. Fal diwi ngale cuma kapo umenya. Desa memang bawa. Ba aye ko ingo sio. Naso mo ko ba melu boleh cuma fa mai sio so. Lo kama ule mama ai mana le wa fefia. Ini ko e fasana ko si. O si ona fa au manisio ma to isa fa ile ma ko na makana na dona le. Pokol ko ina fa ya. O si ola fa. Le la ko. Ole a tupu mola fu mai i ia. Kele que a mala fauna ina, ele não vai coinga né? É bem ser na fauna. Eu sou eu na letua. Mas que tal ia fauna no ia ter letua de tanto maina. But be ready, be prepared. While we still mahabe fafara. Fapena sa di betul. Zaman tertubis.
Oh, we thank you, Father. We thank you, Jesus. Sabah kita lo ubu detail. Lo ubu ye lo ubu ye fashion tu. Jadi pun sabah ile soifu orang ni foi awalna. Leo fa penau na kalau ya cia lo fa penau na fai. Sabah ye di ia oi. Fa manuia dia ainda. Ai se le whanau ia ilo file uia ia tō. Father, we thank you, we glorify you. Oh yes, Jesus. Let's all stand. Tatotu nani tefu. Leo fa pena fa wina foi lo saudinga le necha yao. Tama fa fitai ana le se nola fio. E ma tau tere I necha yao.
Ana le se uloa ma oe Yesu ke viso I lo maliu maloto I tu manu malo I le iso matu wha moe moe. E whawhetai no mātou tama ua e toi tu manu malo Yesu ke viso. Lewa I tu le tu tamatau tama o lo tau mai moe iai le mātou wha moe moe. Le nei tai ao no mātou atua nā tia lo o na whatau ha. Ai tu mau ia ti oi le di inga le wha manu ma whakitanga. Tai hoi ta mai le soi fuafo I o nei o auna lo watali I a sio whapena o mai le sole li e I le aso muli muli lawa e I tōna na madawa tu mau bero na whatu tua I a ti oi vi ia o Yesu Keriso Iei lo whamanuianga I aina na lua e ngata I lea le whanau ai mai se o mai masani sa o poto poto na nei taia Iei lo whamanuianga I na tō Uso to whawhine tato au fia raise your hands for the blessing this morning. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious unto you. May you walk in the favor of our Lord Jesus Christ, and may His peace that surpasses all understanding rest on each and every one of you. In Jesus' mighty name we pray. Everyone say, Amen. Say, Pati, we let you on the child. Yeah, no tatu aima. O mai tatu sauninga ni child. Ala whapenao na monmoni atu le. E sāra tamaya sio. Nek no forma tu mau I vai oso. O fumalei. Ia, tatu wanga I tuai tai. Alo whapenao na tābara tatu pese lea o wanga I vai whana. E monmoni atu kong ni sāra tamaya. Let's sing that song again. Come, Jesus, come.